Kajing long jing man jong ki pai ba ha gini kisngi. Hadien kajing klat no jong i doktor kisengkon bat lahap ban ya penlong da kabai election. Tikumta habang ipej ha kanu karan san social media. Ki pai ba ki ba comments leng ba ki comments ngi itu ba kajing job kan poi biang syau pra. Haman lagi YouTube channel kat bang ipej ki dai bai ki comments satang yu pra like UAR tiba om semla kersan yau pra. Ladang ipej ha kani kerukom imat la job suk baju pra om don kamsu ya kiwe ki parti. Parlok tungin ya pej ya kini ki comments bat ngin ngap artat ya kasur jong upra. Tengah upra kajing gaban buram ngan bertada gasur pagba yuwat kasi janja kawi pipi gala shania shane shatai wat bun jingu gyan dan ha upra kawi pipi kasang tunai bat ka ba i shangkya tan kawe gajing wat dunia kershan nginam gala ya jing kena nang ni nantai wat shimmat penjaknya wat cumi dia wat sya pendit ban lagi kapoy nala. Nong hatau bagi bakam hakli iklet karang bala depan surok ini yaki tangsuan kasa boy wat mencer kemai babi kit yang kaum bagi pendiam yaki unsa shet bilong parang batemen hunjung iki samla sakat nongi dan kwa pensya pendik khas bai rupa lawai ki kiki kabor badai hangi banbat karya tumi lapoy tu mentangin berkah. Oh how proud, oh how proud, oh how proud, oh how proud. Baro inya nyamen how proud, inya deni lama ngira. Yalam hasnong hatau bagi bakam hakli iklet karam malah dalam surok ini yaki tangsuan kasa moy wat men serkan mai bagi jin yang go bagi pendiam yaki unsa shen magmilang parang batemen junjung iki sama sakat mengidang kwa mensya pendik hasbai rupa lawai ikung ikti gadai kapon ani banbat Atmir karyat lungi lapoy tu mentangin berkah. Oh how proud, oh how proud, oh how proud, oh how proud. Baro inya nyamen how proud, inya deni lama ngira.
Parlok ni ka jingruai kadai ka bangin lada pelaj ha kapor election MDC nrai habang ipej ya ka jinglong jingman jong ki paj ba mentaru habang ipej ha ki rensan sosial media ki komen sela kadai ka video ha kanu ka YouTube channel nrai ki parlok ki paj ba ngiu i ba ki don baik tang ki nong kersan jong upra te ngingit scam ba leng ba jong kani ka by election ka ba ansa long kini ki banai banwan ru kan long ka jing job ya upra ku